Должна была ехать, я заказывала на 9 часов место. И наши улицы. Invasi Rusia ke Ukraina masih berjalan dan memasuki hari ke-132 pada Selasa, 5 Juli 2022. Pada hari ke-132, pasukan Ukraina telah mundur dari Lysychansk karena Rusia mengklaim sekarang menguasai wilayah Luhansk timur Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mendapatkan kembali Lysychansk dengan bantuan senjata barat jarak jauh. Rusia juga masih terus melancarkan serangan di Dobropil, wilayah Donetsk. Warga sipil pun menceritakan kekejaman penjajah Rusia saat menembaki Dobropil. Bahkan, seorang wanita di dalam video mengaku rumahnya hancur diserang Rusia. Ia juga mempertanyakan keberadaan NATO di saat sekarang. Говорят, что-то в Доброполе прилетело. Ну, естественно, никто ничего не знает, сразу же неизвестных причин. Уже в городе, когда подъезжаем, перекрыта дорога возле нашей улицы. С рюкзаками, чем все было, смотрю, дома нет. Слава Богу, все живые. Где тут военные, где тут НАТО, где тут что? Тут люди обычные жили. Пострадали не только мой дом, пострадал, ну и соседи. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.